Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya manan tinaramid day a Danilo dito'y balay Monchito. Adala ang imay na imbaga. Di ka nagulbot pa'y. Imay na imbaga ang masakit ni Manang na. Kat? Unay kamutan aya bakit? Kaanakam ni Danilo. Pinautang ang manan. Manumanan timpautang mo kan kwa na. Santa pa'y anak kabay bayad. Pinautang ang manidan. Bakit? Ay, lukluk kwenda kanda giyatat tao. Apay, saan ka makadlao? Mami! Daddy! Anya ka di manin ti pagre-re-rian nyo. Mami, inta kiti shopping. Ado ti sale ita. Ay, day tagin lalaing nga, ma'am. Nakarkaro pa'y ngam politiko. Kunamlan santo akayat natulungan amin a tao. Ni Manong Danilo? Imaimutang ka ni Daddy iti kwarta. Nang ko ti panagsarita na itay. Oh, makitam dayta Monchito. Ibosam ti kwartam iti kapapautang mo. Mala, engkay kidiag shoppingan. Intang aminan, Mami. Uray po utam. Gaputan na irwaman dagiti atat tao. Umaydan tumanen umutangkan ka. Nanang, agring ka. Nanang. Inlutuan kay tilugaw ka nam. Bumangon ka, tasubuan ka. Diyak mabisin, anak. Kunan ni Uncle Danilo, apilitan ka amangan. Tapnusan ka ngagkapsot. Imay ni uncle mo dito'y balay. Nanang, kinumusta na ka nga rod. Kalpasan na, pimanawa dagos. Mapan ka no'y balay ni Lolo Monchito. Anya ti aramitan na ijay. Dinamag na ngamin no nagpa-check up kan. Kat kunak asahan tawan mat kwarta tayo. Ala nanang, kanamon day to'y lugaw. Lumamis ton day to'y. Sige, Boyet. Pilitak nga rod akanan. Ada akon, Boyet. Ha? Addan ni Uncle Danilo. Maimbaga anak tumatla ang Danilo. Saan nakapakadanagan? At iti kwarta. Nangalaam iti dayta. Agpa-check up. Kung gumatang ka iti agas mo. Inutang mo man ang dayta. Amo mo ti ugali dagita pamilya. Ni Uncle Monchito tinangutangak. Sabali ti ugali na. Nasingpat. Ngam adalat ta maibaga ti pamilya na. Kusilapan na tayon tumanan ni Auntie Tessie. Alaam kit din ti kwarta, Manang. Tayon ton bigat. Ingka agpa-check up. Saan ka amadanagan? Siyak ti makaamong agbayad iti dayta. Nagatang kumatlangan tibag akayat ko, Mami. Nagadumanan ti ginatgatang mo. Da kayo ngay, Mami. May isang nga item ngam nakanginginamot nga alahas. Ay na, ibagakin ni dadim anagatang kunti kayat ko nga alahas. Uray saan na kun arigregalwan. Ni Daddy? Regalwan na ka iti alahas anangina? Ha? Jack mamati. Ngarod day wedding ring mila ang tinapuutak aginatang na para kanyak nga alahas. Kuripot talaga ni Daddy. Ngem no addag patulong kan kwa na? Nga uray saan naakap-kapin ano? Ikan na dagos. Ay, jakman ammo iti daychay nga amam. Kayat nan sa ti agbalin a politiko. Itapay, ta nag-retirean. Hay, maibusla ang ati kwartana. Papanam, Boyet. Ha? Lolo Monchito?
mapanak agi eskwela. Aglugan kanta itulod ka. Hanggang, adayo di eskwelaan mi, lolo. Umay kakit din. Itulod ka. Wan, lolo. Kumusta ni nanang mo? Mayaten, lolo. Nagpa-check up. Kan nagatang ng tiagas na. Nasaya at nga ron no kasta. No may tulod kay di eskwelaan yo, mapanak kay di balayo, tabisitag ni nanang mo. Mayatan tiriknak, Uncle. Kitaan nyo, limok magak manan. Di mo nga minbaybayan ti bagim. No adamarik na agpa-check up ka adagos. Amo yung matantirigat mi. Agyaman akit di tapi nautangan nyo manan ni Danilo. Awanan yaman na. Saan nyo apakadanagan dahi jay? Tulong kun kada kayo. Bayan nyo, Uncle. Tainton agbunga dagiti mulak anatang. Ikan kayo. Itulod kun to iji balayo. Ilakom laeng na siling. Ay na, Uncle. Adun tinaitulong mo kada kami. Iso arumbang laeng nga agsubad kami. Amok akurang dagito yung aramidan mi abayad. Ngam, adan tulat ta, Uncle. Makabayad kami tulatakan ka. Si kakit di met. Sabalin to paya tao kat matulungak. Da kayon tulakit di nakabagyak. O sige, agpaimbag ka ha. Tamapan kumamat bisitain ni Danilo. Adu kat ibagbaga na ataraken na amanok. Ay, wana, Uncle. Sigurado nga ipartyan na kadayjay. Ay na. Nabsugak, Danilo. Agyaman na, taimpartyan na kititaraken mo amanok, ha? Awan anyaman na, Uncle. Italang amin ang makapasyar ka dito'y bangkag. Kas lalimaw at ibangkag mo. Imadu pa yan dagiti taraken mo. Diyo pa'y ngamin nakita diya'y minulaak itinateng, Uncle. Nalawa talaga. Nasaya at nukasta. Malagip mo, idiinik kanak iti hybrid abin Inmulak amin dayjay. Oo, nasaya at man. Kat no mailakok dagiti mulak anateng. Siya kung timang bayad iti utang mikan ka, Uncle. Oh, apay asaan ka makapangan mo, Chito? Nabsuga kunak mo it. Nabsug kamat gayam. Imbagam kumata saan kami na nagluto iti ado amakan. Nagapuwa kiti balay ni Danilo. Kitimpartyan na kiti native amanok. Ay kat siningir mo kuman na. Unay kamutan bakit? Sana na masapula singirek. Umay tulatag bayad day jay into na dakwarta na. Ay, tiwod dagitay. Awan gayam. Ingkamot bisitaan ti kaanakaman ni Siling. Masakit. Utangan naklaang day chay. Anyakit din day ta pa nagpampanunot mo. Ay namon, Chito. San ka kading agin sisingpot kadakwada? Tanuad da planom nga kandidato. Iso dalaang ti mangibutos kan ka. Awan ti planok at tumapog iti politika. Naging didi ka pa'y lang. Apay nga roda kastaw na iti panang tulong mo kadagiti tattao nga oray saan mo akapkapin nawan planom nga kandidato. Sigud mo takastuyak. Awan latam mo kon. Amom, ingkarik iti bagik. At umulungak asipupuso kadagiti agkasapulan iti tulong ko. Ala, nukas ti kayat mo. Sige, ibosam ti kwartam. Gastosam amin. Takitaak man numatulungan da kanto. Auntie Tessie! Apo! Umayak man! Awan samot ti tao diti balay da Auntie Tessie. Remordan samot amin. Adamot na ito'y may sakot, Cheda. Manang Siling, si kamat gayam dayta. Wan, siya nga rod, Gladys. Umay ko ito dayto'y natang para kada kayo. Natang? Asino nga timang sida iti dayta?
Malaylay laeng. Kasta ka di. Gladys, sino ti bisita? Ni Manang Siling, Mami. Oh, apay siling. Anya ti umay mo iba ka? Umay mang tad itinatang, Mami. Ala, ibatim latan dita, tabagkatan to ni Monchito inton madamdama. Ada ka di pa iba ka? Awanan, auntie. Mala, nadapapalan mi kin ni Gladys. Awan gayam, apay, pud na nagsakit ka. Uwan, auntie. Bayadan yung arudan di inutang yu kin ni Monchito. Kwartak na jay. Saan kayo nga agram nga agutang adi yumat baybayadan? Agurnungak pa iti pagbayad ko, auntie. Kunakon kat. Kastamanan ti pambar mo iti. Saan ka lata maibusan iti pambar mo, Siling? Talagang agbayad akto, auntie. Isukat ama uma kami amang tultulong kada kayo. Takasta ti ukaliyo. Mami, husto daytan. Nalaing kayo matanya. No saan kayo nga ikan, nimatlakay ko ti pagutangan nyo. Gaputan na asi kada kayo, abusuan nyo mat. Saan mat, auntie? Ay, mapantan, Gladys! Madadaw lang daldaw ko iti daytoy, ababay! Kaasimot ni Manang Siling, Mami. Pinanawan talata ni Jabalay. Katibagakmat nga gawidan. Agap apura kamot ngamin. Adda nasisita papanak. Nasisita ka di nagkikita kayo kadagiti kukumarem? Nabayagan asan kami ang nagkikita. Mami, masyanak ka ni Manang Siling. Kitaan niyo mat atilangan na itay. Ay, kasta unay gayam arigat ti panagbiagdan. Hindi pa lang amin abinalaagan mi. Asaan amakias asawa iti mamartak. Ang awan matdengdenggan na. Mami. Ay, dayjay mat adanilo. Kayat nalatamot ti agbangbangkag. Pagad adalan da iti kurso akayat na. Ang mas pinili na ti agsukay iti daga. Unay kayon, Mami. Asidagtan iti pagkikitaan nyo kadagiti kukumarem. Huwag nga agpayso iha. Makita kong dagiti aluganda. Ay na, agkikita kami manan nga kukumare. Uncle Danilo! Uncle! At da kano pang ibaunam kanyak? Wunbuyet. Itulod mo ijay balay dalulom amunchito daytoy amanok. Sige, Uncle! Inkarik ngamin, nga ikakmanan iti manok asidanda. Sa nabali to Sabado ita, Uncle. Awan klase mi. Iso amapanak ijay balay dalolo. Mami, agtutudo. Nagalis ti dalan. Delikado ti agbiyahe. Anya ti kayat mong aramidan ta. Pasardangan ta pa lang ti tudo. Naskan nga agawit ta niha. Rabin, awan kadwa ni dadim ijay balay. Day takat ngamin, tainong tamanan dya katulong tayo. Iso ang nagawid manan? Rubang lang day jay kankwana. Apay ngamin tagyawid iti karga jay ref. Mami, inayadam ko matagmaneho. Diyak nga rodon ay makita ti dalan. Mami! Ada masapat na alugan! May dumpartan! Nagapuang boyet. Itay pesap-sapulan ka, Imbawnak ni Uncle Danilo anang tad iti manok kini Lolo Monchito. Kunak no napan ka manan nakiayayam. Nanang, masakit samot ni Lolo Monchito. Masakit? Nanang, narigata na bimangon hindi napanak iti balay da. Napanan ngay dagiti kabalay na. Agmay samot ni Lolo iti balay da. Sige bayam, tamapan minto bisitaan. Manang Siling! Manang Siling! Oh, Na-aksidente da antitesi kan Gladys. anya nga ron ti aramidon tayo ita. Tulungan tayo ida, Manang. Anya na ito'y anapasamak kada kami. Panusa ka ni ti Diyos na ito'y iti pamilyak. Saan ka nga agsaw iti kasta, Uncle? Kastoy lang arod nga agsaksakitak.
Jak mabantayan dagiti aginak dito ospital. Tauray sakit na ospital akmet. Saan ka amadanagan, Uncle? Da kami ti makaammo. Saan da kayo abaybayan? Agyaman na kada kayo, Danilo. Nasaya at kayo unay a tao. Basta, saan kayo nga agdanagpay? Saan da kayo abaybayan, Uncle? Boyet, si kanti makaamong agisagana iti balon mo amapan iti eskwelaan ha. Amo mo't akanayo na iti ospital. Nanang. Alwadam ti agluto-luto. Narigat no makauram ka. Nanang. Mabayag ka di pa'y ngagtalinad ni Lolo Monchito iti ospital? Maimimbaganan ni Lolom. Uray ni Lolam, ken ni Antim. Maimimbagan damutan. Nanang, apayanas kan nga si kaswan yun ni Lola Tessie kan Auntie Gladys. Nauyong da. Saan ka ngagsaw iti kasta, Boyet? Uray anya pa iti galadda. Masapul at tulungan tayo ida. Takabagyan tayo ida. Ni Lolo Monchito tinasingpat. Numabalin la ko ma. Siya kung timang bantay kan kuha na iti ospital. Ala, isaganam ket din dagiti kasapulam iti eskwelaan, anak ko. Aging kaita, saan pa lang ang makapagna ni Mami? Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kada kami, manang siling. Manipod pa nakadisgrasya ming aging gaita. Saan da kami ang pinanawan? Asino pa'y kumatag titinulong no saan ada tayo? Ang yaman at manang siling. Kung na di doktor, amabalin nyo kanun ti rumwar. Uray ni Dadim. Talaga kayat kung ti rumwar di ti ospital. Agbati pa'y kanun ni Mamim. Iso ngamin tinapakaruan iti aksidente. Lolo Monchito, nakaruar kagaya man iti ospital? Wen, Boyet. Agpaimbagak laangan. Naggapu ka di pagadalan nyo? Wen, Lolo, di magasak dito'y balayo. Tada dito'y ninanang ko. Boyet, nagsapa kayon ang nagretira, anak ko. Wen, nanang, adda ka no meeting dagiti teachers mi. Nanang, ited yun jay gatang ko iti balon ko, intun bigata, gawid akon. Iyan anay mo dahito 50, anak ko, ah? Siling, siya kung timang te di kwartana. Ay, saan, uncle? Adamot kwartak ama itad ko. Saan na magatadan iti kwarta ti panangas asikasuyo kada kami asang a pamilya? Di mulaan mo. Kasta unay a panagbabawi ni Tessie. Gapo iti dakes at rato na kada kayo. Itala nga na amiris na dagiti bidtot na. Saan aga po taado ti kwartam kat dimon kasapulan dagiti kabagyam. Adantong matlagundaway a kasapulam ti tulong da. Papagayam titan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo? Dala. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.